Kubor nakaslem jong udongsan Hima. Menteri Rangïalehkai ke Sarkar Jela ba Banteidor lingda ula Pynkup Burom Rangïalehkai ke Rangïalehkai ke Jela uhalan nong tudu uban mi khamat igari India haga AFC Under-16 Championship ke bala tubu ban perlong ha Bahrain. Une Rangïalehkai barang khat reus nam kereta udai khun khatdu juga kong tilda nong tudu bat ba kensai khar udai basyong basa akasnong bindi hati East Jante Hills District. Yagan ke program belingkot la pelong haka khan riu trik mentau benai haka balai don lang unomi khamat ke Khliariat constituency bolong ru menteri sarkar uba kermen shella lembu president ke Meghalaya Football Association ba Larsing Ming Sawian haka jing shisha ya ke lumpung la thubu bot pelong mentau benai hendrai na kada ko jing sopreng ke khalam covid ka khandai lahab ban pen kendria no ya ka bat ki board penya ke AFC kin sapen banapat hadin na Bynta ki tarik Rangïalehkai ke batmai na halen nok tu snong na mendeti kusong sa snong di boys dan dia dan kong ikblay dragon rat wode eu hanga ni ski yo chem kami uro lang kami sport snong kuman ikblay sport minister yang in Burom so ikblay ma minister in constituency yang ikblay ro ya yo president yang MFA play Meghalaya Athletics Association play orang platform ini sini ujo damlang ibor mesin penyenga kamu kena orang lain tu kawan sengau duk mesin tang sengau komen oleh pada penyugi kita gilat kiliti kiwah ni kiwah nong yang state sport ibor imsen ibuit im to du nga yulti winawan kena ki wadang perchang mau tu imsen ge ka state la mem li go ye rap go hino liang non ta ikplay pa wada penjok tin na du hino la wada sngau komen wa sport minister of sngau komen wi jok chamlang ni sngi ta du ni ikplay sport komen ban ong ba ni na lian juga government yang komen bah ini isamla Helen Nantru ila chaselek ban contest ban de perform na Bynta juga regioni yang komen kumu lokal level na time juga kamtam bol ni ngai ba ki samla jungi ki ba siotna bhag ji Rangïalehkai football bol singa shet trend ni kita ba hak constituency juga especially East Jante Hills but Meghalaya as a whole na iba ladangi ong sports bunsen ki kena samla jungi kitip ka sportsman football te nakata lada pikili ya kibe pat ki discipline hapo jung state jungi bun ki kena kim tip and when it comes to football na do dang kha system arsenal kena jungi la simtho but la tip ya ki an ki rules jung football dengan sam komen ban ong kene ki jing jong ki rangba jungi na do ki men hendai jungi kila introduce kila hekai ini ketika football hadu mentah ki samla jungi nila iba kila don shisha ta sab berkejing anglot ban perform na Bynta state ban bukiu ban ala nelen junga nga sukmen ya ban ong ba insiu sorong ba ini samla helen na shasele ba ngin skem langba jung itin sa don ju kini ki samla jungi ki ban yo men sem ban late perform ya ki different tournament na Bynta ban I'm sem sure ek samna jungi ban sukmen ya ban ong ban I could play ye minister Burom jang state jungi ba pe ka tanat jang sports nelian jungi la I'm sem but ini dangwat kilat tiba ke ek department na niga state government kala ban le ban I jungi rap ya ki players le ni ki sports person jungi ban yo ya ka jing mentoin nelian jung hagijing perform jungi nang skim bota kan seurlong ba hagijing trailang jungi baro ki cabinet colleagues hagijing gelam nanti jungi chief minister Burom asyo kumene ban ongbai sar bro mo idon lang ta ni nelian jungi iru IMSM skim ba kene team jungi as a cabinet but as government mo baro hi mindang iwat kilat kinti ban IMSM ki sport person baru ahi apa jeng step tentang football buat kibe ki discipline ro tentang ta hinga chukwa ai ko play but kipo kriben ye ki jing sem jung I ba Helen ba
min in dang bo ching duai kan ba ching le ti jong i ba in dong tai kana ba tips ni ban ban ra i nam ku ba jong ka state ba jong ka ri jong i boro ko le shi ni adap daga jingsau comment daga jingsau sarang ba ini samla helen of to do la sha select daga Indian under 16 national team kaban Ïashim Bynta haka AFC under 16 AFC under 16 Asia Cup how news nam bandawan but kani kadai haka final round kindan tang kumba 100 team kibaya top 16 teams yang ke Asia kibaya ni Ïashim Bynta haka ni ka tournament ka balam prestigious but kumbang itip hi ka AFC ki top 4 team yang ke AFC ki poi yele haka World Cup tingi nakalian yang ke MFA ni so sarang kolat beleba Wala nang tudu abanikang de player bala tebet bala Ïashim Shabat Ïashim hapo Pune naka DSK Academy but wala keo haka Ïashim hadu ban yo select haka ni Indian national team but kumala ada all minister mena sultan ban I wala hamat kapat jung uru budan garaniang ba island yu ban Ïashim haka international level kantam ka position budan central defense but nakaway ru bang sultanat gade ba udan suway kna jong samla jong khasi u embok lang nongkhlam bode na po moren keneng soren ka uba select lang madu halen tuta kna apa la don lupa sa po Bangalore ba men kini wa sa man Hima ila join chathi te sultanat pelat ba ha kini ka korn tang ya dan amut kna samla jongi nangni ko jala jongi ki ba select ni Indian national team but ni ai ke ba prevent ya ki ba ke nang ya kieu ki ba nang ya kai bha ba ke monra ya ka Burom ya ka jala hi ba ti tai hi na ai prisma long rajing I will say shushu tan ko bidak mo nagalan junga personal muspat mustal shukwa ban encourage la le ban I will say shu I mo nang la ban ile kai khamba ba khamtam me de gunga dak I bang I shukwa ban iran Bynta lang kai khamtam de ge jingkemen ba de ge Burom mi state ba khamtam Ellen mo ba yo ban mi khman napo ka ri na team na Indian team under 16 de ge Burom mi state ga jongi bagi yo mai napo ka jala jongi mi khman kung kadak nakaliang jungai personally so oncu I mensim kumala I mensim lang itu kena kibla le ban represent ya ka Indian team wis kuman play gitu kai kena ibo bon ke under 12 itu kila bon kibla le syakmat tanga syukwa along kadak narun dia ya ihi rega ai kongsan pa nakaliang ka government ban nakaliang ka department bahkan bagin le pada bangin ajing apa iki tadi kemarin na di bahaya runre ginong plat ke amar beliau bagan mang par kawai par kunka Bynta manang yo pan I mensim shushu yaki kon sam laju ni kibat tibet kamta makani ka kam ni ka football kasab ka pham ka baki peni I shisha ba ka football po ka ri ka jong par kawai kadi shisha ka taga Rangïalehkai ka bala pa ba kamtam ni samla mo jogi kelan ni desha koi Rangïalehkai but kum ka juk mentai gitu ka height ru dari ka height ke ba ni ako madan habibi ako shalom mo kung gre ka height mo Rangïalehkai ni tang layo but say ikini ngatip ba mudai taman Rangïalehkai na po Indian team ka ba kongsan dengan itu ipi bangi I mean same ni kalau ba ini inyo Rangïalehkai ni international dan pois international team ki ba he begini sab ko tekani ka dei ka opportunity pa ka ba ni ko na ni se Pirang Rangïalehkai ba tersitam manungklet ya imei pa kamtam manungklet dan bu jiwai play bala ra ipikat kani ke Burom mo kanyo Rangïalehkai ni nakali ng jonga so tang kum I dak Ïashim ma suwa suwa sumian